Koç Şahar'ın merinin bugünkü күндө жасап аткан жумуштары президентибизге жагып атат. Президентибиз айтып атат, башка мамлекет органдарга дагы үлгү болсун деп атат. Аларга дагы берейин деп атат. Бергенде дагы бул желекти урматтуу президентибиз жеке өзүнө берсин деп атат. Өзүнө менчик катары беремин деп ушуну жеткизип кой деп менен суранып атат. Ошондо бир кол чаап коюңуздар. Sizge rahmat, işinizge iyilik olsun, cesaretli olunuz, жақсы işlеңiz, мындан кейін de жақсы işlеңiz. Rahmat. Мына жылда бірден берек алып тұрсаңыз, құдағыз жақсы olur. Rahmat. Kendime hizmet var. Sizlerge de altına berekleri buyursun. Yetekçilerimiz, ayrıca prezidentimiz şunday bereklerdi berip, kuanıp, yani şu işenip koydum ele, mör kılıp, же болсо дагы бир мамлекеттик чоң кызматка койдум эле, прокурор болду эле, сот болду эле, ушул жигиттер жакшы иштеп атат, рахмат деп ошо мамлекетибиздин жетекчиси кона турган иштерди аткарууга Алла таалам буйруп насип этсин. Рахмат. Саламаттуу болуңуздар. Рахмат баарыңызга. Сиз кетесизби? Өзүңүз кандай билейм? Сиз машинаңызды көрсүн да мына айдаганыңызды. Жаңы машина екен? Жаңы машина.